Warlaki pat ba ki ot ki nam ya kajing kerduk kam ha kajela, lasaki pat ba kajing don ki slam a jing kai klam jing siu, kala long kajing kerku ya ki nong shong snong, kam tam ya ki beduna ka yo ka kot. Ka Auxilium Skills Training Center ka badan ha kasnong Kapmara Riboy District balapenya daki Sister Celestial ka Balang Catholic ha ka kat kandai tarik uno pra arja arpusau kala yo ban penkop buram kumba saus pa angot ki brio ki bapentebet yalade ha ki jat kam baper kum karap karyang kasuk jan shat jingshat fashion designing ka data entry operator DEO bat kiwe. Hakani kesngi lai don lang dau ba daman bait lamariu MLA ke Umroi constituency badu ba rangken sai karbuki MDC ke Umroi constituency ke kong ila siudor Kashna ke skill development officer Riboy district uba Samuel Lingdo officer ke Tanat Meghalaya skill development Sister Jubil Dekhar director ke Auxilium skill training center nalor kiwei pat. Habakran ke Sister Jubil Dekhar kalau ong. Baga jing temu jong keslam a jing ikai kedai na kebenta ki samla ki long kmi ki rangba ki bepersyang ban wat lat wat lenti kumno ban yeng hala ki jonggi kijat. Kani kan ple lat ru ye ki beduna ke yok kakot bekin sya a jing ikai hakete keslam klam ke jing siu. Ada Sister Jubil Mari Dekhar FMA, Sister Celestial. Ngelawan ngelasang ngelapli kene ka training jongi. Narosam Arhajar Arpoar. La inaugurate ini kaya na do Arpo Satur January. Hagatu ki por ka khendiat banai bangi dan leng ina perkhat. Kaya ka kam ka bangila bande kham tam ro ban kundan kam ya kane ka cakka ka ha bangila dan hane. Tingila perkhat ba kundan kam ya ka de bangin wat ya ka training. Man ai ka kam ka jaman kai ki khna samla jongi. Dene ki to ki drop out students mangitip. Bun bagi kena ke belong ke drop out ke fear class election ke fear ke class matric ke fear ke katai sisong hayeng tingla ikendu yakini ki SEO ke badan apa riboy SEO jong kan ka MSSES ke Meghalaya skill development hatina ta ki ai jengmut yangi per ki kersan ke radengi yakini ki benai ke begina pokre kumno ban yo ya takala dan ai training lasang menetrisi tomit batski ban ai ki proposal jangi ya ke government te ngi dap de chngo yo blei ba hapreng ki kapto kan ya benai ila ki kila kersan tingi kila accept ke proposal jangi hade nang tapan ila sang ya ka ki proses jangi ban wat ki training dan kong how news tem arja atu ara pulai ila yo ek sanction kumayo kongot naka MSSES ya ka bang hikaya ka tailoring ma de ka fashion designing ये kini kongot ki trebha kilebha ki buri khna jangi kala dan dukan dan par ki basu jan hayeng dan terpilih ke order ke wing dress terter nge iba kawan ra ke zaman to yaki kawan ra ru ya ka jing kersan hay hasam yaki bar kersan ya ka hasam jiki lamba baki de jing tresh tom jaki hadin na tangi dang approach ya ka government na po office ngila apply beng matausnel arajar apply apos sau so samtali ki trip kata ya ka tailoring ya ka fashion designing ya ka DEO ya ka integrated farming badi ka food processing tene ki hagine ki 6000 hut ki bangi apply ki ai sanction ngi ko ban rius pa ar phangot de mataw snen ngila ko de training ko ma sans pa khandai phangot ngila de train de matakas ngi kila yo certificate ko ma saus pa ar phangot matakas ngi la sai ngi IBM certificate sa West Center Hills manding ngi IBM certificate sa East Kasi Hills Islam si group hibing ilada kene ka target jangi mataw snen dalam mak jeng tre hitam jak sistar jangi barok hoy barki staff ki betre lang bangi ngai isi saba ilala aman ye kendo bun ki breu ki bakhlem yo jeng tre bakshu shong hayeng mata kene ka training ko wanra ka jeng mantoy yaki babon ki mata kala nang ban sujan lanang ban setting shed lanang ban time lanang ban bu lagi dukan na jong barki ngi yaro yo blay ngi aingu ya ka Meghalaya skill ka ba ai ngi ne kala ban kersane ne ki brio jongi namar ngate bun ki brio jongi ke ba shushong klem banan kan ya ka sap ka begedan ngai ibau ki bun ka talents ki bun ka sap hande ka ne kala ka bangi yo sisa ngi la ban se ta ka sap jongi ngi ai la de ki nam dak kala we jongi la shalisis ngi am kare baro ko ki total free ka bai sa apostel mangidan hostel facility hane sa ngisngu ya ke province ngi ke bala provide yangi jiran kami hakane ka hostel jangi ta boni ke khna kisah ne po hostel
Namar ka training kaya baru cisnge nadu prasiteng hadu sausiteng janmir. Te kawiru ki kerdu baplikan rat balik sayeng kabai siu kabai kali tabun naki. Te kayo ya ka free food, free lodging, free training. Yo nadang sedang free sa. Ikem siwa iro. Nakata kada nga kermen ro baki bon gini ki kilang kilang pak samla ki baki shisha ki sem jeng ki sem sitom ban se pisa ban yo pisa da baki osno baki ka free training ki wan king da kana sem ka bakal lo kana sem ka bakmen ka bas ngongu ladang ikin tanya ke bangi yo naka MSSCS lebihaya tama ngila tamik hajar nanti kebawan pat as private marber sistem ni ai ka training kebawan as a private candidates tak kamu la yaki kat sans pa handus pa ladan bangi train hakini ki arsnem tam bangi ai ka training dan di course ke baki sim arbna siteng dan di course ke baki sim sibna siteng dan ke course ke bagi sim Andrew Benairo. Jadi ki as private dan ki bawan training Andrew Benai dan bawan sistem. But kabangi sim na government ya kan ka free training kaya ibai arbnai tam dan ne sibnai tam. Nanate dan ke sibnairo namarkum ke integrated farming ka food processing ka ditang sibnai. Ka tailoring kaya sibnai tam. Ka fashion design kaya arbnai tam. Ka DEO computer kaya arbanay. Talalaki jong kikus. Yaga training gila ada berokhay. Teman tapat ni kirang abik certificate bagi kirang abni ka startup tools. Dan naki for example kibalik ka fashion design balik ka tailoring. Dan naki bala dan machine kala asaman sujay. Dan gibampat yo par kirang aban to ya ka startup tools sama alba ka government kan sa ai yaki alis kawe ka machine ban sedang. Nah tanam tak itu ke integrated farming ru kan sadam deh ka startup tools ka bikin ai ki tiar ne ga khandiat ka jikan show bekan sang bandri kita ki merat isiar ne ki sniang ne ka taka jing sna sebo terte marka government ka lakulan bekan ai ki ka jingara khandiat ban sedang business to ki belum lang barat kan nomor minta kasih di bayo selamat certificate minta kasih saus pa arpeng Bone ki brojong hawai ki bandon kam don jam ki baduk mar kimla araban seng nakata ka daw ko me khariya na ka pe ka ne ka ong ba bon ki brojong ki mam yo tre ta ka ne ka lat ki hacin shisha ko me ke la jit himaki ngem ju pun bor ya no ro ke de jing jit jong ki kwa ale tailoring ne ki kwa fashion ne ki kwa ai integrated ne ki kwa ikene ka ta ke de jing jit jong ki tanga karmen ru kartom jing jit ki ka trir ke bagi kwa ban tre ke ka sap ka bakal adon ne kata ke inclination ne ki bakin tre na kata ka daw kung mga ong la bon ki khna jong ro ke la sang manta na ki jong business ta bon na ki mata ko magi ong out of 600 the realize pa angon manta ila ban sang jeng tre jong ki Kisala roban ay kami kiwe. Namang ngipin story ki bakin form the group a society. Igi sangut, igi spangut, nama birth certificate bakiyo. Kisala roban ya apply ya loan. Ibigay doon kamban bakin sayo. Mangi hikay ki ngila ya deal baki industry, baki bank baper, baki MSSCS ro. Bakin kersaning ikan bangi ngila bangiwat ikalat, bakin yo ban simnon ban sangi ikam jengki. Dan gi kena kiba raikot strong determination ka kinsa sangi fast food harus sorok kan sangi dukani baret bagian sang bandino iki momo ne ki samosa ne tengah tharai lamba ini jeng tre baret kisala ban ne anyo e kam jeng Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.